I pozdrav, danas igramo u Rebirth server. Evo, ovo je naša baza i napravili smo jučer farmu automa. Nisam se crkao. Niz dobar u parkouru. Sljedeće što nam dolazi. Ima samo jedan igrač. Evo 6 jutra je. Ne znam što reći. Evo ovdje ćemo raditi farmu prste snimati. Možda danas kad dođe moj prijatelj. Ko smo snimili pravilno. On je snimao, nismo imali par hopera pa sam ja kupio. Evo ovo imam. Vidite njega spavnera. To su ti spavneri. I on je još nabavio jedan i sad imamo više spavnera. Kad uđete u server možete nas pitati i možete u faction. Pustit ćemo vas. Napravit ću 2 baze. Au, to nije dobro. Ljudi, možete li streljati? A koordinate neću da vam pokažem. I tako. Malo ću vidjeti. I vratim se kad nađemo mjesto za